KMDC jongka VPP ki bayalam ya ki Executive Committee ha KHADC hene ka janmit jongka khat artrik ki layalaj bani kendo yu sembut Menteri Rangba ka jela ba Prestun Tensong ha ka juk kapor ubadai pejru ya ka tanat District Council Affairs DCA ban pensngau syau ban pelat ya ka mangpisa ka badai ban yo na ka sorkar knang ban la komnu ban pentelun ya ki kam jongka District Council ki bakan thup ya ka gran na ka 15 Finance Commission ki bakan thup ha ki constituency ki bahap ki jakasor. Habakran cikla pathai khubor ha kecing kendo bu sembut Menteri Rangba UCM jong ke KHADC uba Tony Winston Lingdo ulo ong bahabede bekajing baha pisa na ke 15 Finance Commission kadi banyat bet kat kum kajing don kam ke MDC ke Jakasor wat lahab ban penyat lingba ke sorkar. Nalor kata ulo ong banakaliang ke isi kala kentu sembut Menteri Rangba ban pelat nyo ya ke baha ni ke khajana ke bade ban yo ke KHADC. Ujungi badi jangka DCA Prestun ilayo punya keren sibun ki ye pen kemau iru ya last visit ke bai wan iba Shembor Inja di ilayo punya keren ai kawe ka memorandum lu i macam kemau yang i nam tagi ki shares ki jungi bat kham tap e bat ki jingi tengko jik e joki MDC ki jungi na po urban apa bidai bagi ki urban scheme ini te ila kuburi kata bat ila ya keren ya ke ba kumbai gong ba kiri kindiat sengi ila hot away ke meeting mani syong lambat ki ini ki MDC si jungi board nang ni na po Jaintia Hills bat na po Khasi Hills ru di ba syakta ni ki urban scheme si te di parsyangi bani streamline dia katu kan kum kaji keren jungi pada katu kadi ke guidelines ke perim ke ba manra na 15 finance di ya ke ba mentahi di ngimyala syu banyak penbej nama bakal ayat kelajan kutat ke 15 finance sama tahu penai di kat kebetulan ki scheme ki bagi yung hapan ya le to tang kawai ke ba ila assure pada kadai bet ba ki proposal skin one bet na ki MDC ki badai po ka urban constituency ke di MDai bakin ele hi makin na kaliang ka joki ndai ila ada pen ai assurance ngi ba kitu ki scheme si ki badai po ka urban hi kin one bet ka proposal na ki kaliang joki MDC concern na badai bet ki urban areas di tai di sipenta di beta ki paar pada ki pengia keren kalong bet ha kalor jong ka kini ki funds ki bangi ngidang sateng bade banyo na ka state government ka bede bet ki shares kam tabe na ki minor minerals bat ki major minerals di kata ru yong mangin se bet di ka bede bat ki ki issues na ekran chibun ki issues di kalong kai jingi kenduk maksud tenat iru ilayo ai jinggot chibun yangi kum ka Khasi district council di ngit skema nang ni syakmat ke ka pangila panle kum bai la ai jinggot di minister concern bangin ya contact by direct by ki secretary bagi joint secretary yaki pending issues but yaki kadon ko ikabel ko laksa ka asen jong governor ya kataru ila kroy man budin but angit scam ki di tayo ki ban sawan ni nyo man pentelu ni ki kam ni nila ikran badi ha kani ka janli ko manta kai kita jingsha kadai ka ba idei ba kalan title rights ki jongi di ketu kadai ka bill ka ba sa ka asen na governor nadu u sunam la le nadu urai ma cha raja akusau di kamdai ka major babun ya kam kadai tangi bai ni atli point iba pensuk iki nong song jongi menta ban yo ban avail loan na ko SBI bank ke amar ke SBI bank hadu menta ki haka jingekan ke joki ban ni ngila sutu ba kim pat la ban ai nene ban sanction ya ke loan kam tam ya ke bidai ki para nong song ki jongi ke badai ban snai yeng kadai tang na menta itai asen itai governor asen dai ngaget scam ba hadin ke jinggut din jongi minister concern ni sayo ban pentelun bet yang ni ke kam ngaget scam ki ba nong song ki ba avail ya ke loan ban snai yeng na kalian tu ke SBI kan sa fall in line ka SBI ba kajing don kam jung pa kajing don kam kajungi na district council way kan ba nila idon na atli meetings but hadin ka tu ka jing terwa jong sarkar pwede ba ka Garo Hills di ako tu ka meeting ka bagi na action ba EGC but ki officers concern ang suday ban ong ba kung bakal aray ka sarkar ban bahkan kenir ka ketiga jing rap jong cash ko Garo Hills lese ka ay kung ka grande ka kung kita ki berfait kaju hi ka jingera pakan ay ang taga district council de halor kata kanong mga sekret ba daki ay ngi ka share hakapor ka pabiang ni na kaliang jo ka Khasi district council ngim don jige ngi pentelon ka kam kata ka de ka bangala brief yi ti yung taw ina api ka report de sin mga mapadyo ka ya ta ka report ka bide bang to ka subcommittee de si minister concern ila de pen yo
kita ka report ni nakaliang junga ko CM padiwa ita ka report nrai ka jingi kran ka jungi ka longbet ta ka basyai bet ba if at all ka government ka kwa ban ai jingi rap ka district council ko kasi hills shlong no ban ai lemba ka grant lani ban pelat ye ki share si jungi ha ka por ka babiang manginang sa ko ba nyopon ru crore ka pending shares ka ba state government ka ban ai kada ka state government ko onoi kata kalau ada ban ai menakani arko klur ba ka basa nakata ka arko klur de si sanpo klur dan sa ne sabu klur dan sa kada ka onoi kata ka share ka jungi ka bot ngim dan kanu nu jige pentelun di kam di jungi ha ka bedai bat kani ka kenti ba mentah